none bampera umugisha shimiye bienvenue tacha no kwitura da ariko ndagushimiye Imana iguheze umugisha shimiye abayumbe bakuru uyu musozi bangaye barasenze ako ndabashimiye Musafi mwumva ko mbashimiye mwese ndabashimiye ku mirimo myiza mwakoze Imana ibampera umugisha abantu barasenze bageze mu wanje abantu baramusengeye benshi Imana yo mu ijuru ibampera umugisha mwinshi shimiye abana banje shimiye papa Bonfils n'abandi bose abakwe banje bose ndabashimiye bakoze umurimo yeme bakaza basaba ifaranga ntabanzifite ngo telefone sa Bonfils akirukanka agashaka amafaranga akagera ku mwana ndamushimiye cyane Imana imuheze umugisha ubundi ndashimye kuko mpagaze ahangaha BF namaze kugira ikibazo yagize ikibazo yajanye umwana nyanzigama ku bitaro uwo mwana yarageze kure ariko nshimiye Imana ko nsigaye nsakurizwa na gifite akaza tugasakuza mu nzu akamena ibintu nkishima shimiye Imana ko yanzuriye umwana Imana yo mu ijuru ihabwa icubahiro shimira famille ya data baye bugufi arinzi kuko wenda iki kibazo ndashobora kuzagiraho no kigeze nako ndime kuganira bicamwe imaze gucamwo nuko niko mubona byagenze biratungana abanza guhera kuri Eliyazari ukageza kuri Kirobe umwe n'imfuru muhereza abo n'abana beza bagize neza abari hagati yabo bakubiye muri bo Imana nabibampera umugisha ndashimira famille Ntagaramba bakuru mbese biyumve kandi bisange ku mirimo myiza bakoze kuko bimaze kugera aho ngaho araho naganiriye n'umwe n'inshuti yanje ni Samugari tuganire arambwira ngo ese kutavuze ndabatinira ko ngo akabazo ni gatoya wenda mwa data twogakemura ariko bigeze aho ngaho ni nawe watatse cyane njewe sinavuze kuko horanzirikana kiyereka no kunzirikana yagize neza yamparwa rw'imvitsiyo Imana izamuha umugisha ndashimira famille ya Musana kubumwe ari we Mvuriyinka ababana niko bitwa umwe yitiranwa na sekuru undi turitiranwa ariko iryo zina rya Mvuriyinka bararisangiye bose Imana iri mu ijuru itazibira ukigira ibampera umugisha famille yacu ubundi ndashimira famille yo kwa Muyombe ari we badata bukwe bambaye hafi turavugana bambera babyara banje beza baramubanje beza aho barabari hanze n'abari muri Kenya bumve ko mbashimiye Imana iri mu ijuru ibampera umugisha ubundi ndashimira abayumbe ndashimira mutware nuriya mwana wo kwa Pasiteri Inoki na Mukabizimana hari cyo bagaze bakora bagikora nkabimenya nica yiwanje n'abandi basenze bose Imana iri mu ijuru itazibira kwigira izo ibaheze imigisha kandi mukomeze mumwe musengera n'abandi bataroyunguye ubundi nkeneye kuvuga Samugari ko giti ciwe iwe nuko arahanga kuri podium iyo hatuba kuri podium namwitaga n'irindi zita ariko kuko turi mu ikanisa reka ndekere gutyo numure representante gari w'ikanisa rya Spurs urumva n'umuntu w'umugabo ufite ubwenge kandi wize uhugutse ibyaza akora Imana iri mu ijuru yonyine izabimuhemba kandi uko aho ari ko arumva kandi so kumushekerera cyane yakoze byinshi n'ibindi azaguma bikore rero ndashimira abana banje abo nabyaye n'abakwe bose n'abana banje beza ndabashimiye ndavuze ngo Imana yaheze umugisha ese wa Bonfils muri abana beza vraiment Imana iri mu ijuru ibahe imigisha aho mukora hose ibongerere
n'abanyu batari aha ngaha ubabwire ko ari uko navuze. Ahasigaye amashimwe yanje nzatanga 50,000. Ejo nzabonana na mwarimu w'ikanisa yabo muri proke yabo. Sinari mbizi cyane ariko kera nabimenye. Ngaho Imana Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Uyu ni umunsi wo gushima Imana. Twari twarabigambiriye tuhiga imihigo turavuga ngo uyu munsi nitugera tuzoshima Imana. Imana nishimwe. Shima Imana ko tugeze kuri uyu munsi w'iki gikorwa. Dushima Imana ku mirimo Imana nyiza yadukoreye. Imana yo mu ijuru nishimwe. Shima Imana kuko Imana yatugiriye neza. Aba bana nubwo bagize ikibazo ariko kandi bagize ikibazo dusa n'abakigiranye n'abantu bose. Nuko nshima Imana ko Imana yafunguye bano bana bacu. Ndabashimiye ba data mwe kuko mwabanye na Bienvenue, timwamutereranye, mwarasangiye, mwavugiye hamwe, mwaririye hamwe, mwagize ikibazo mwese muragisangira. Ndabashimiye ko mwabanye na Bienvenue neza. Imana ibaheze umugisha. Ubundi nshimiye Imana kuko Imana yaduhaye uburyo n'umwanya Bienvenue akabona icyo akoresha kino giterane. Kako tubitekeza tukabona biraremereye kugira ngo tubone icyo dukoresha igiterane, ariko kwizera kwe ko ari kumurimo Imana ibiheza umuryo n'ubyakoresha igiterane. Turayishimiye cyane. Imana yo mu ijuru ishimwe. Shimiye aba mama bo muri iri torero. Mwaba mama ndabashimiye. Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Tacho no baheza ariko Imana mwakoreye. Imana ibaheze umugisha. Shimiye aba mama bazasenga akazirimo. Imana yarabumvishije. Imana ishimwe kuko uyu munsi duhagaze turi kumwe na Bienvenue ntakandira yamarira. Imana yo mu ijuru ishimwe. Ubundi nshimiye aba mama bose n'abatari muri iri torero basengeye Bienvenue. Kazamba bwangu nubwo Bienvenue ari kumwe n'abandi muzamumusengera n'abajya abandi muzamuvuga ngo ni Saduraka na Meshake na Bedenego mwamusengera. Nukuri ndashimiye mweseme. Imana ibaheze umugisha. Shimiye nyina Shanira yari umuvyeyi ariko araza agira iminsi 3 muriya inzara y'umuvyeyi iragoye atajya atamwa. Umunsi yasohotsemwo Bienvenue arambwira ngo mango twasamvye ngo kandi baduhaye igipapuro. Ndamushimiye cyane. Imana imuheze umugisha. Shimiye shangazi nyina y'amahoro yatanze ituro rikwiriye. Ndamushimiye cyane. Imana imuheze umugisha. Shimiye bana bungeri bacu mwabungeri bezamwe. Imana ibampera umugisha. Bindi mwakoze Imana ibampera umugisha. Muzokorere n'abandi bameze nkanje. Imana ibaheze umugisha mwinshi. Shimiye itorero ryacu ryose kubumwe. Ndabashimiye. Mwumve ko mbashimiye. Imana ibaheze umugisha. Shimiye mutegetse. Mutege. Ndagushimiye da. Arico wakoze kinkora ku mutima. Imana iguheze umugisha. Ndagushimiye cyane. Imana iguheze umugisha. Shimiye papa Nyasamaza ahari inabakire amonshikiriza amakuru ko namushimiye. Imana imuheze umugisha. Ndabashimiye mwese. Imana yo mu ijuru itaje uri kugira. Imana ibampera umugisha. Shimiye Bienvenue. Bienvenue tacho no kwitura da ariko ndagushimiye. Imana iguheze umugisha. Shimiye abayumbe bakuru uyu musozi bangaye barasenze ako ndabashimiye. Ndabashimiye Musafi. Mwumva ko mbashimiye mwese. Ndabashimiye ku mirimo nyiza mwakoze. Imana ibampera umugisha. Abantu barasenze bageze mu wanje. Abantu baramusengeye benshi. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha mwinshi. Shimiye abana banje. Shimiye papa Bonfise n'abandi bose abakwe banje bose ndabashimiye. Bakoze umurimo yeme. Bakaza basaba ifaranga ntabanzifite. Nga telefone sa Bonfise akirukanka agashaka amafaranga akagera ku mwana. Ndamushimiye cyane. Imana imuheze umugisha.
ubundi ndashimye kuko mpagaze aha ngaha befe namaze kugira ikibazo yagize ikibazo yajanye umwana anyanzigama ku bitaro uwo mwana yarageze kure ariko nshimiye Imana ko nsigaye nsakurizwa na gifite akaza tugasakuza mu nzu akamena ibintu nkishima nshimiye Imana ko yanzuriye umwana Imana yo mu ijuru ihabwa icubahiro ndabashimiye mwese ndabashimiye mwumve ko mbashimiye Imana ibaheze umugisha shimiye revera batumiye refe ndagushimiye Imana iguheze umugisha iki cyari giterane cy'umwana nkamutoya ariko urabyumva ndagushimiye cyane Imana ibaheze umugisha mwabasore mwe mwaje muri iki giterane mwese babashitse ndabashimiye data mwe Imana ibampere umugisha ntacyo no bitura ariko Imana ibaheze umugisha mwinshi abantu bose mwumve ko mbashimiye yeme novuga nkavuga ngasigaza ariko mwumve ko mbashimiye shimiye abana ba data papa Biju ahari yumve ko mushimiye ntabwo umwana yaburaye yamubwiye ikibazo aracumva navuga ikibazo akacyumva ndamushimiye cyane Imana imuheze umugisha shimiye baramubanje harimo ngenda habona n'abandi bose ndabashimiye na Nyabirori bumve ko mbashimiye cyane hari icyo bakoze Imana ibampera umugisha ndabashimiye mwese Imana yo mu ijuru ibampera umugisha shimiye umuryango wacu wose wantagaramba ndabashimiye bose bumva ko mbashimiye Imana ibampera umugisha ndabashimiye mwese Imana yo mu ijuru ibampera umugisha amashimwe mwayumvishije ko tuzoyageza kwa mwarimu wacu Imana ishimwe Bwana asifiwe. Reka ndaza kuririmba gatoya kubera ko mbikunda cyane hatunganya ariko reka mbanze koresha umwanya mvuge kubera ko nabonye nkaho yicaye cyane yarusha. Bwana asifiwe. Ndagira ngo muzamubona ko hano mbakunda cyane. Nkunda kuhagendera cyane harama kanisa ngaha duturanye ariko ahari ntarageramwo cyane ariko hano nzampagera nkongera nkahagera nkanahaza mu gatondo kandi niyenda hari ntanabonye na invitation ariko nkitumira kubera ko uji wiwe ntarinda gutumirwa mwontumira mutontumira noza ariko byoba byiza mudutumiye ariko nubwo mutodutumira tuzatuza murakoze cyane rero nanje cyanzanye hano kubera ko nabonye ku mugoroba ko ntaza kuboneka namashimwe harya hari igihe ubona umuntu ntumenye ko agutekereza musangi ikibazo kandi nenda afite uburemere bw'ikibazo ijambo rya mbere ndabashimira ko mwaduhaye amajwi muradutora muratwizera turabakozi banyu ahubwo mwari kuza muduhemba ariko twaremeye kubakorera tuzohembwa n'Imana rero icyo nshimiye Imana ndashimira Imana igihe mwadutoye twasanze ibibazo kabibiri by'ingutu iyo umuntu bamuhaye responsabilité ntayumve muri we cyangwa ntayitwararike ntaba yamenye icyo agiye gukora baradutoye bamaze kudutora badutora mu gihe kibi hari hafunzwe abantu canguzo hafunze abantu mu Ruyigi abandi bari Igitega ibintu bimeze nabi nanje muri muna wanje w'umuherezi mwa mama yarafunzwe canguzo yagize mwamezi 6 ariko tumaze gutorwa twaravuze ngo tuza dukora dusenga dukora nukuri aho nza ndara narasenze kandi mu buzima bwanje sinzi sinaringira uruhuha cyane rw'ubuzima kubera kwizera suko
ntabitekereza ariko kubera kwizera sinarengira ubwoba sinagazangira n'ubwoba bw'inzara no mu nzu kuko hari icyo twobura ko dufite Imana. Ariko ikintu candaje ku ijoro n'icyo abantu bafunzwe n'ibihe bari bafunzwemwo nabuze ibitotsi niho nicyo gihe nabonye nkabona burakeye gutya ndasinzire n'umuniti. Rero Imana yafunguye abantu bo mu Canguzo, narirukanse mu Ruyigi bagize mwamezi 6, nukuvuga ngo abo bo mu Canguzo bafunguwe gutya twari twaragize ikibazo dutinda gushikirizwa imirimo, twaratoye hagira ukwezi. Iyo utarashikizwa amabanga ntaco wokora, turarindira ukwezi ko guhera guheze gutya tubona kwinjira mu nzo kubirukanka ho tubafunguza. Imana irabidufasha, harafunzwe abahungu 4 bo mu Kavumu bafunguye Canguzo, Imana irabafungura. Abandi bari mu Ruyigi, Imana irabafungura. N'uyu wari Gitega, hari umunsi nazindutse kwa muzehe nubwo atabyibuka, jewe nije bamubyukije ku gitanda, muzehe uyingwise uyu musore, kubera ko jewe nako numva bindemereye nabuza amahoro, ndamwira ngo se naje kumuretse twokora iki, uko yambwe twarakuvuganye kubera ko twarako dusenga. Rero dushima Imana ko Imana yumsha amasengesho yacu irabikora. Ico ni ikintu cya mbere cyari umutwaro nari mfite. Ikindi naco igihe twinjiye kuyobozi twahawe amakuru gutya tugitangira ngo muri uku kwezi kwa 10 ngo ntabyo kurya, mugende mubwira abarefije ko ntabyo kurya birangiye. Kuzana amakuru ababembe iyo bagazamutuma kuvuga amakuru y'uwapfuye yagazahagarara ku gasoza agahamagara, kubera ko ntiyari amakuru meza, kugira ngo uhaguruke uvuge ati timuzorya, urumva nyine ni ikibazo. Ariko turavuga ngo Imana izikora na nyuma ya 0. Rero turashima Imana kuko tukibandanyije kurya tuzorya, kubera ko Imana ntiyatuzanye hano kugira ngo dupfe. Bwana sifiwe. Icyo turagishimira. Ikindi tutoreka kubabwira, mwaradutoye ngo tuza twita ku bibazo byanyu, ariko Imana nizibera hose icyarimwe. Ariko abantu dushobora kuba hamwe ariko handi ntituhabe. Rero hari abantu bari mu kugira ibibazo bagafungwa ku mpamvu zitandukanye, ariko akabwo bataza kutubwira badutakire, ugasanga batinze umugozi cyangwa bararenganye kandi cyari kibazo gitoya. Rero turabasaba ngo mwaradutoye mutwizeye kandi dukorana n'inzego, ibidashoboka tuzobibabwira, ibishoboka tuzobibabwira. Ariko rero uzogira ingorane wese azatumenyeshe, tugerageze hamwe n'Imana bizoshoboka. Nijoro baje kumbwira saa 1 tubifata ibyo ngibyo, aranicara pesa abandi umwanya, navuze ngo turasirimba, ariko abajye Kavumu ziko bakunda gusirimba, turaza gusirimba nako ko basaze ndazi ko bateka gusirimba, turaza gusangira ko gusirimba. Ninde wakwemera kwambika ubusa manywa ubuhake bwe? Ninde wakwemera kwambika ubusa manywa ubushake bwe? Yari yibereye mu mutuzo ijuru ryose udaca, wari wibereye mu mutuzo ijuru ryose udaca. Ninde wakwemera kwambika ubusa ku manywa ubushake bwe? Wari wibereye umutuzo ijuru ryose wari wibereye umutuzo ijuru ryose
Bwana asifiwe. Amen. Natwe ni ugushima Imana. Turashima mu magambo atatu. Ijambo rya mbere dushima Imana yuko BFN yafunguwe. Abantu benshi ni ukuri bababaranye nawe. Natwe twarababaye gufungwa ntibyoroshe. Burya ari abantu bumva gufungwa bakumva ko ari ibisanzwe ariko gufungwa birakomeye. Umunsi umwe nambuwe ibirato gusa kujambara nabyambariye mu nzira. Urumva kuko biba bikomeye. Ijambo rigira kabiri ndashima Imana yuko yankijije. Naragwaye ndagwara cyane kandi ingwara nigendana itagaragara hariho nizigaragara ariko kubw'imbaraga z'Imana ndakira. Ko murabona itashe sinari nisanganywe sinayivukanye ariko ni ingwara nagwaye ikiyobera pengama n'akanwa karagenda ukuntu ndaceceka bigira n'icyumweru ariko Imana izibasha gukora kayo womfasha ugahaguruka. Duhaze Imana icyubahiro. Ubutaha narababwiye ngo za haleluya zirazinanira ariko ndazizitura uyu munsi wa none. Duhaze Imana icyubahiro. Haleluya. Duhaze Imana icyubahiro. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Amen. Amen. Uyu mugabo hagarara. Uyu mugabo yarantabaye. Nagiye ku bitaro babura ingwara ngenda ku bindi babura ingwara kugeza ubwo nafashe umwanzuro wo kuja guca muri scanner ariko arantabara. Ni docteur wanje uyu nguyu yarantabaye ijoro rimwe mu gitondo cya kare. Yaraje aransengera mu ijoro saa 3 arambyutse mu gitondo cya kare mba muzima. Duheze Imana icyubahiro. Ikaze kubw'amashimwe yiwe kuri Noeli mufitiye kado nziza. Imana imuheze umugisha. Ijambo rya gatatu ari naryo rya nyuma sintinda mu nihanganire. Reka nsabe dada Nyasamaza na nyina ndanyuzwe batambukana imbere. Yes. Aki atambuka uyu Nyasamaza mubona ni mama. Niwe mama ngira nsigaranye hano ku isi. Twembi tuvuka ku mubyeyi umwe ariko mama amaze gutabaruka yarandeze ambera mama. Azankorera inshingano nyinshi cyane z'ububyeyi. Uyu ni mukamukuru wanje nawe ni umubyeyi wanje. Twarafatikanyije mu bupfubyi mu buryo bwose bufatika. Ariko ijambo ngiye gushimira Imana ubu ndi umugabo wubatse w'umugore umwe n'umwana. Duheze Imana icyubahiro. Nashatse mfite imyaka 30 n'imisago. Ubu siribateri nabubayemo igihe kirekire kandi nabukiranukiyemo. Ndashaka ngo mare gushaka ntinda kubyara. Nagize umwaka wuzuye gutya ariko ndasenga Imana ndavuga ngo umunsi nzabyara nzayikorera. Muceceke. Bwana asifiwe. Muhore. Umunsi hari ubwo mperutse hano mu kwezi kwa kabiri natanze $100. Ntabwo ngiye kwirata. Ariko kandi wari umugambi w'Imana cyatumye nzitanga. Suko nari nzifite ari nishi. Ariko buryo uri mu masezerano y'Imana kandi ukagira umugambi guhiga umuhigo ntuwuhigure biritwa no ku utawuhiga. Ndavuga ngo nimbona umwana ngakikira nkabyara ngakikira nzasubira ntanga amashimwe. Rero umwana wanje yaravutse nzatanga 100,000
nitumwijirana nawo umunsi tuzamwijirana bwa mbere bwo kuza kumubarika hano, ubwo nimba twaratanze 100 tuzamenya ukundi tuzabikora hamwe na nyina. Murakoze. Murakoze cyane, mwicare mwike hasi ntaci mundi munsi nta kibazo. Reka dusabe rya timu ya Kavumu. Suko twari beza, suko twaraba agaciro cyane, suko hari imirimo itangaje twakoze irenze y'abandi bapfuye, wanashima si ibikorwa bikomeye dufite, ariko Imana yatugiriye imbabazi, itugirira neza, ituzotsa. Imana yabikoze nishimwe. Nongeye gushima Imana ko twaje turahuruka amahoro. Kuva i Kavumu benshi baguye muri iriya nzira, ariko twebwe Imana yatugiriye neza, kandi twaje hari ubunyerere bwinshi, kandi umuhanda w'Ikavumu si nk'uyu waha. Umuhanda w'Ikavumu uragoye, urimo ubunyerere pe, ariko Imana yaraturagiye iraturongora, turaza duhurukana amahoro. Amen. Kandi nshimye Imana ko mwese nasanze muri amahoro. Ntidutinda, turakoresha umwanya, ntabwo tunabyina kandi dushoboye kubyina, ariko amategeko ya kadese turayazi. Naje ndi umukadese Kavumu, abenshi baranzi. Dushimye Imana ko tubaye muri iki giterane cy'umuvandimwe. Ni byiza ko twoshima ahagaze hano, nimba bitamugoye yozamuka akaza hano. Dushimye Imana ko umuvandimwe Bienvenu turi kumwe nawe, ubu nyine hagenda ku maguru yiwe, ubu nyine tutakiri ko tuvugana kuri telefone, ahubwo twatuvugana twaturebana nawe, kubera ko igihe Bienvenu afuzwe twakaza tuvugana cyane pe, simbyihayemo, ariko twaravuganye nawe n'umuhamya. Umunsi umwe yarataramye ku rubuga twari duhuriyeho, kandi ataramira mu gasho, ariko benshi hano bogera mu gasho ntibibuke ko bandi bahaba, ariko Bienvenu Imana yamuhaye kwizera gukomeye pe, kumuha imbaraga zo gutaramira mu gasho. Yataramye ku rubuga, numva binteye agahinda muri nje, numva ko naje nufata umwanya nkamusengera. Arabizi ibyo twakoze twarabikoze. Bienvenu amaze gufungwa byaduteye ikibazo. Ni inshuti yacu, hari groupe duhuriyemo ngo ni Isoko ry'Agakiza, ni perezida wacu, turamwubaha cyane cyane, ariko yarafunzwe. Isoko ry'Agakiza twese tugira kwiheba, ariko dufatana mu nda mu kumusengera, kandi ntitwacitse intege, kubera ko Imana tuba twizera ntabwo ari umwana w'umuntu, kandi ntabwo atekereza nk'umuntu, nta nubwo azakora nk'umuntu, kandi nta muntu uranamugisha inama, kandi nta kiza kitubaho ngo kimutungure, kubera ko ibitubaho zose iwo babizi. Amen. Shimye Imana ko Bienvenu turi kumwe nawe, twadutamba igisirimba, numvishije umutima waje wishimye. Kuva ejo mubonye numvishije nk'ishavu gusubira kumubona, kandi umunsi afungurwa nabonye Petit Frere Nzivugira hariya apostinga aka video, numva kankozeho, ariko nshimye Imana ko Bienvenu ariho ari muzima, ataguye mu gasho, kubera ko n'abandi baza bahagwa, akaza akongera kandi akagaruka. Kandi twisoko ryonyine twari tumukeneye, si n'umuryango wonyine, ni kanisa mwari mukeneye. Ikanisa ntimwari mumukeneye. Azavuga ngo muri abantu b'abagabo. Iryo jambo no muri groupe akunze kurikoresha ko abantu bose azafata ko ari abantu b'abagabo. Rero mutubona hano, iyi ni groupe Isoko ry'Agakiza ryavuye Kavumu. Amen. Dimaze kumenya ko umuvandimwe yabohowe, byagize igitekerezo, riravuga ngo umuvandimwe wacu dutegerezwa kuzamugeraho, badutekereye n'akamvelope hano,
baduhaye akamvelope baravuga ngo tuzakamushikirize kazamubere amata yabuze iriya mu gasho, kazamubere ibyamwa yabuze mu gasho, kazamubere imboga yabuze mu gasho, aho yaburaye, aho wari imboga zidafite amavuta, aho wari imboga zidafite umunyu, aho wari imboga zidafite igitunguru, aho wari ubugari budahiye kubera kubura umuriro. Iyi ni indoro baduhaye, batubwiye ngo tuze tuyigushikirize izagufashe muri bijya wabuze, energy wabuze cyage wari mu gasho uryamye nabi, uzifashishe urakagira Imana. Murakoze Imana baheze umugisha.